Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha Kristan ya ro ai ngujing knya u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya sobat la ukba. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya bat kajing im kat labang makila ya le usip jing im unang sensya. Kajing pulih lagi kam jadi apostol. Kelenong ke bashpau, kadukhat lai pusau hadu sau pulai. U Petrus ulas dang mankran. Mentau ngalas nguthu ada shisha, ba ublei ule ya kibrio baro lin ha kaju karukom. Hitep ya kata kajingja ke bakrau, kebala ulang kelang kari Israel, da kebasdang na Galilea. Hadian ke baptisma balayalap u Yohanes. Pitip syapang u Jesu na Nazaret. Kumno ublay ula tesay ha u ya umansiyam bakuy, bat kabor. Ulalet kalem. Udalep ha bat benkot yikito baro, kibadan hapo kabor uksuin. Namarba ublay uladan ringkat badu. Ngilong kisaki ya kata baro kaba ulale hakari jong kiju bat ha Jerusalem. Kilap penyap ya u, dah kabasa anar pena ya u. Henry ublay ulap penmipat ya u na kajingyam, ha kasengi balai. Badula ai ba enpau, om ha kibrio baro. Henry, tang hangi kibelalong kisaki, ba ublay ula jio lupa. Ngalaya bam ya di badu, hadian ba ulami pad na kajingyam. Badula hukum yangi banyalap ya kakubor babha ha kibrio. Baban sakhi bamau ulang uta ya uba ublay ulathong nang bishar ya kiba im bat kiba yam. Baro kinagathulu pa kilakran chapang jong u da kabaong. Bagita baro kibanget ha u kinyo jingmap ya laki pop da kabor jong kakerteng jong u. Kaktian jong utray. Kasam bashis pak hat pra. Kani kalong kasngi bau trai ulat hau, jongen ye risa haka bat nyen ye kemen. To yaro ye trai na bau long babha, kajingis na jong u kane junom. To kayeng u Israel kan ong, kajingis na jong u kane junom. Kani kalong kasngi bau trai ulat hau, jongen ye risa haka bat nyen ye kemen. Kakti kamon jong u kalayo nam. Kakti kamon utrai kalale ki kam babha. Nganom yap Henry ngan im. Bat nyeu tang ye ki kam jong utrai. Kani kalong kasngi bu utrai ulat hau tongin ye risa haka bat nyen ye kemen. Umau ya ba kinong cai kila kencai ula kalalong umau dong ya kani lale do utrai. Kaba i pala haki kemat jongi. Kani kalong kasngi bau trai ulat hau jong ini risa ka pengen ya kemen. Kajing pule na kasiti sya kikolose. Kalenong kabalai kadekot kabaningkong hadu basau. Te namar lapen mei pat ya pi lembat ukris. Tawad iki bahaneng. Shabau kres usongket hakamon jong ublay. To im jingmut yaki ki bahaneng. Om yaki ki bahaka kendau. Namar pilayam padia ka jing im jong pi laburi lang badu kres hau blay. Endau kres ka jing im jongi un pau hangta piru pin pau lang badu hakaburam.
kakatien jong utrai. Kajing puli naga gospel jong Yohanes kalanong gabaar pau kadekot baningkong hadu bakandai. Dang step perngap hakas nginingkong jong katayo kat badang dum ka Maria Magdalena kala let siya kajing tem bad kalayo i balaweng no yaw mau kang kala mare siya Simon Petrus bat siya ta way pat usenran ubaw Jisu uin kila sim no yaw try na jing tem kala ong bat ngem tip hae kila bu yau kum tau Petrus bat utaw way pat usenran kila mi bat kila let siya jing tem baro arngot kila ya mare lang Henry uto way pat usenran ula mare kamsted ban yaw Petrus bat lapoy nengkong haka jing tem ula dem bat ula yo i ki jan linen basenjor hangta Henry syamrong siapo Simon Petrus ula poi nadien bat ula rong bet siapo jingtem ula yo i ki jan linen basenjor bat ya ki jan kabasop ya ka khali u Jisu kani kam syam don lang bat ki jan linen ban kala syong kenrong hala kajaka di utaway pad usenran ubalapoy nengkong hakajing tem ularong mauru ulayoi bat ulangit hado kata kakaliman kimpat paypang ya kajing to kabaong bauday ban mipat nakibayam ka gospel jong utray.